Veliki pozdrav, dragi moji prijatelji. Nakon dužeg vremena, evo, rješim da napravim još jedan video zapis. Obično izaberem neku temu koja je interesantna za šire narodne mase. Večerašnja tema će biti nesanica. Mnogo ljudi su u zadnje vrijeme žali na nesanicu i loš san. Uzrok, najvjerovatnije da je najveći uzrok u zadnje vrijeme, zadnjih godina, upravo naši pametni telefoni, naši tableti, naši kompjuteri. Dakle, melatonin je hormon koji reguliše san kod ljudi i epifiza aktivira lučenje hormona melatonina one sekunde kada nastane tama ispred trećeg oka ili ispred epifize. Epifiza se nalazi tačno tu između očiju. U svijetu bioenergije, u svijetu astrala se zove treće oko. Epifiza je šišarkasta žlijezda koja između ostalog luči melatonin, hormon koji reguliše san kod ljudi. Dakle, da bi bolje spavali, jako je bitna stvar da sat vremena prije spavanja odložite svoje pametne telefone, kompjutere i tablete sa strane, da se umirite bez nekih ekstremnih kretanja, trčanja, znači da umirite svoj organizam, da se polako uvedete u stanje prije odmora, prije spavanja. Dakle, najbitnija je stvar od svega da isključimo upotrebu svega što nas svijetli pred licem. Ni televizor ne bi trebao biti previše blizu. Dakle, mjesto za spavanje je najbolje spavača soba i krevet. Bez televizora, bez telefona, kompjutera i tableta. Dakle, kad se smjestite u svoj krevet, opustite se, rasteretite. Ja preporučujem svima, dakle, da stavimo ruke na prsa. Na taj način opuštamo i rasterećujemo taj dio tijela i tačno osjećate kako polako tonete u san. Znači, ili stavite lijevu pa desnu ruku preko ruke, između grudi, znači na grudnu kost, u tom i opustite se, ili stavite svaku po jednu stranu, svaku ruku na onu stranu grudi sa koje je ruka. To dovodi do maksimalnog opuštanja i tonjenja u san. Dakle, to su uslov, glavni i osnovni je neaktivnost prije spavanja, izbjegavati kafeinske napitke, druga stvar, izbjegavati telefone, pametne, kompjutere, tablete prije spavanja, sat vremena najmanje i normalna stvar, zamračena prostorija. To bi otprilike bilo to, dragi moji prijatelji, jedan kratak video, jako efikasan, dakle problem koji mnogo ljudi zadnje vrijeme ima. Želim vam puno zdravlja, puno sreće, pozdravlja vas Amir Nišić, ja sam inače bioenergoterapeut, life coach, pokušavam pomoći narodu na razne načine. Da li su to savjeti za liječenje ili to savjeti vezani za život ili su to besplatne grupne terapije koje su na mojoj stranici Samir Nišić, liječenje bioenergijom, biohealing, srijedom u 20:30 trenutno. Vrijeme se s vremena na vrijeme mijenja. Tako, posjetite moju stranicu, na Facebook stranicu, posjetite moju web stranicu bioenergijanišić.com i puno vas pozdravljam, želim svako dobro, grlim vas, ljubim i volim. Živim i zdravi, sretni se vidi.